Dragi gledalci, da Mostar ima dušu, nalik je samo sebi i nema dvojnika. Svaki sokak priča sam za sebe. Znači, iz svakog sokaka čuvaju se priče i govore se generacijama kako svi Mostarci ne bi zaboravili o kakvoj veličini grada se radi. Zamislite samo još kada bi te ulice u starom gradu mogle govoriti, kakve bi nam tek priče one mogle reći. Veliki broj tajni skriva mostarska stara gradska jezgra. Zanimljivo, u Mostaru se nalazi najkraća ulica u Bosni i Hercegovini, ulica Kuluk. Ova ulica spaja glavnu gradsku ulicu sa starim dijelom grada. Upravo u ulici Kuluk krajem 19. vijeka prikazana je prva predstava u Mostaru. Tada Mostar dobiva čuveni epitet grada opsjednutog pozorištem. Još jedna zanimljivost ove ulice je što ona ima samo 4 numere, 2 sa lijeve, 2 sa desne strane, a to su jedna magaza, dakle ova kafana, nekada Han i Kula, zatim ovdje restoran koji se zove isto kao i ulica, Kuluk ulica, i ovdje iza mene to je jedna čuvena pekara, danas je pretvorena u kuhinju, ali pekara koja ima svoju tradiciju. Posebno je zanimljiv naziv ulice. Ulica je Kuluk. Ipak oni koji ne znaju ili prvi put dođu u Mostar, naišli bi na drugi naziv. Ulica je krivo nazvana i tabla koja se tu nalazi preko 60-70 godina nije do sada zamijenjena, jer tu piše Kurluk, R, međutim to ne postoji. Postoji pravilan naziv je Kuluk. Iako kratak, Kuluk je kroz historiju bio mjesto okupljanja Mostaraca i brojne su anegdote stale u svega 20 metara koliko je ulica duga. Ulicu krasi i spomen ploča na Hajrudina Dautovića, koji je ovdje za vrijeme i prije rata radio kao pekar, imao je dvojicu još ljudi koji su mu pomagali. Za vrijeme rata on je jako puno radio i morao je da obezbjeđuje jako puno peciva, ali šta je za njega zanimljivo? Stari most je gradio Mimar Hajrudin. Kada se rušio stari most, posljednji građanin koji je prešao preko starog mosta je bio upravo ovaj Dautović Hajrudin. To je jedna koincidencija, ali je vrlo zanimljiva, da je isto ime i graditelja i onoga koji je zadnji prošao. A Bajram u Mostaru nosi posebnu radost, priča nam Srdarević. Kaže da je značaj komšija u Mostaru nevjerovatan, a najviše se ogleda za vrijeme Bajrama. Bez obzira kako se ko zove, za Bajram svi zajedno proslavljaju, čestitaju i uživaju u najukusnijoj hrani.